hanyuma ndatanga ibihumbi 50 ariko ndabiheza umukobwa wa Evangeliste Bizimana natambuke nawe yafate. Yesu vunja mapingu ya dhambi moyoni, nimesoma kwa kitapata nguvu rohoni. Yesu vunja mapingu ya dhambi moyoni, nimesoma kwa kitapata nguvu rohoni. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya. Yesu vunja mapingu ya dhambi moyoni, nimesoma kwa kitapata nguvu rohoni. Yesu vunja mapingu ya dhambi moyoni, nimesoma kwa kitapata nguvu rohoni. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Yesu vunja mapingu ya dhambi moyoni, nimesoma kwa kitapata nguvu rohoni. Yesu vunja mapingu ya dhambi moyoni, nimesoma kwa kitapata nguvu rohoni. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Jina hilo ni uzima, jina hilo ni afya na amani kwetu. Hata ndimi elfu hazitoshi kumusifu Bwana kwa fadhili zake. Hata ndimi elfu hazitoshi kumusifu Bwana kwa fadhili zake. Yesu ni jina liwezalo yote, Yesu ni jina lanipa amani, Yesu ni jina lanipa furaha, Yesu ni jina lanipa amani. Hata ndimi elfu hazitoshi kumusifu Bwana kwa fadhili zake. Hata ndimi elfu hazitoshi Bwana kumusifu Bwana kwa fadhili zake. Yesu ni jina liwezalo yote, Yesu ni jina lanipa amani, Yesu ni jina lanipa furaha, Yesu ni jina liwezalo yote, Yesu ni jina lanipa amani, Yesu ni jina liwezalo yote. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Abashitsi b'Uganda nibaze nabo n'abavuye mu ntuzi.
ibyo avuze ni by'abashyitsi abahisi bavuye hanze y'imipaka y'u Rwanda. kweli banza ntangeza haleluya. Yesu avukiye Betelehemu bamujyamishije mu muvure n'umunyembabazi nyinshi cyane umvuko yaje ashaka we umvuko yaje umvuko yaje umvuko yaje umvuko yaje n'umunyembabazi nyinshi cyane. Haleluya haleluya umvuko yaje haleluya umvuko yaje umvuko yaje ai umvuko yaje ashaka umvuko yaje ai n'umunyembabazi nyinshi cyane we umvuko yaje ashaka we. Yesu yatunguriye Yesu yatunguriye kandabora kandabohora umutima tangazwa cyane haleluya mana wa yasize ibyaha yasize ibyaha Yesu yasize ibyaha tangazwa cyane haleluya haleluya yasize ibyaha haleluya we yasize ibyaha yasize ibyaha yasize ibyaha ai tangazwa cyane we haleluya haleluya yasize ibyaha byanjye Yesu dawema kukiza timugasubire muge ngo tuzabane nawe mw'ijuru araduhamagara aiwe ngo tuzabane nawe mw'ijuru haleluya araduhamagara Yesu araduhamagara ai ngo tuzabane we haleluya Yesu azagaruka tugumane nawe iminsi kuko yabisezeranye azaza umwami azaza Yesu azaza data aiwe kuko yabisezeranye aiwe azaza Yesu azaza kuko yabisezeranye natwe haleluya azaza Yesu bema otitala demeni sala forme de paz ai kuko nawe haleluya Ela sofre la barrière. Baba we. hey Haleluya. Navuza siga jeniwe. Mami we navuza siga jeniwe. Allo. Baba. tegera Wewe ni Mungu waweza, wewe ni Pila tala festa sala modere e lo veniva sala bonge tup
Será onge ni sala parte. E lo metto Yeah, a ouais. forme la bine. Hey! Engela eccolo va. Tiri la sofè. Hey, wawa! Chico! E bella come sta fa. Hoppa! Ninguém é topé. Hila! Hey! A bella la metto. Chico! Yeah! La buca. Hey! Hila! Yeah! Yeah! Chico! Bella la. Yeah! Itonde. Muhagarare gato. Muraho neza. Asifiwe. Amina. Nari nabuze aho ninjirira. Noneho duhe Imana icubahiro. Hagurutse kubera abangaba. Kubera ko duhuje ukuntu kwinshi. Duhe Imana icubahiro. Hallelujah! Hey! Tema! Uyu ni umukutano w'abayumbi. Noneho Beya ntuhindure aho wari utibutse nkubwiye ngo utibuke. Natwe dugiye gutibuka. Zamuri Imana icubahiro. Asifiwe. Ndetse nibigeraho duhe Imana icubahiro. Zamuri Imana icubahiro. Asifiwe. Hallelujah! Kora kubitamu. Mwe kabigira inyuma, muze mwigira inyuma. Mureke kujigana.
Mani bahereza umugisha. Mani duhereza umugisha twese hamwe. Muyobozi akihaye azatugiye gusenga rya sengesho. Transfer yari itarabaho atwishurire duhure Kicukiro atwishurire tuva i Burundi mwibisi tugera i Bujumbura tugere mu Kirundo tuva mu Kirundo n'igare icoge bari bataruba kuri ya muhanda hari bayita hari ya kunyanja hari kuri Cakiziba n'ikiziba kimeze nka Nyabarongo cohoha ni cohohe kimwe muri ibyo noneho amagare bayapakiza mu bwato noneho turaza tugeze kuri cohoha pakiza mu bwato habe n'ibyangombwa ni nkaho byari byashize pakira mu bwato turaza n'amagare neza baratwambutsa sinza amafaranga twabahaye y'amarundi ngo dushike turambuka twama dukomeza n'igare turaza tugera Nyamata mu mujyi duhamagaye Chris ati mufate imodoka murasanga mparitse muri gare Kicukiro mbishurire iryo niryo vuga butumwa byacu byakera ko murumva ritagoye ba none ivuga butumwa rya 2024 ko murabona iryo tugomba gukora ibintu nk'ibyo tubwire gwiyereka tubwire beya ngo aje gushaka uburyo yideburiya uyu ni umuryango ufite ubushobozi murebe mudabora aho turi aho murebe ingene musa ube nk'uwireba imodoka zabo zo ziparika n'igitangaza ko murabona aba bantu tutobishurira amatike ntitugiye kubakora ibintu bine tugiye kwishura amatike alarm sibyoba ko muvuze buke aba turaziranye none ndatinze singiye kurondogora mureke tworohe twishura amatike na amatike gusa yabavuye kuva hanze mu ntara no muri Kenya niho kuri kandi tugiye kubishurira indege ko murategereje ngo turabishurira indege icoco ndikirimo ni bisi ivuye hariya ndi Rwanda Air ndirimo ico nta numwe twishura Rwanda Air ni bisi Nyabugogo kugeza wenda tubagurire n'akanyobwa mu nzira na ya myumbati babahungu bazagenda iresha gutya yokeshe nashika akagura umumbati naji akagera iwabo hari ikindi tuba dukoze kigitangaza murashaka ngo bashaka nuko none mwabantu b'Imana mwe kugira ngo ibintu tubikore neza byihute turazira ubu bintu twarakize dufite ifaranga dufite abantu bacu bari muri Amerika ndashimira Calvary uziko bubatse umuhanda tushatse ubu nyine two kubaka umuhanda atari na integenge bubatse umuhanda bamaho kurari kuri centrale kuri nani
bama ushita kwikanisa ibintu byoroshe kandi apostle ndagira ngo nabivuze n'umuntu umwe amumva ati naje ntanzaya bama umukaburi apana umuhanda iri ya inani gudro muvuge ngo gudro tibawubatse kananswe tutagiye kwishura abe n'indege twagize twoyitanga none ga jewe n'umuryango wacu ari hano ngo wigira hino jewe n'uwacu cyangwa ndaco ugumaho n'ubundi nta turishurira abantu b'ubwoko bubiri turishurira abantu ugiye kure muri Kenya tike y'umuntu nuva akaje Burundi harya twagiye kwikinga iyo tike yonyura Tanzania kuko harige banyura Tanzania yonyura muri Kongo iyo tike azomba na ya myumbati yo mu nzira tuzoyishura jewe n'umuryango niko ejo tuzoyatanga gaside ngo tuzohamagare mufite murazifite mwandike iyo myumbati natwo tunyaka uja kure muri Kenya na n'ubwi Burundi hari undi muntu ba arakoze mama Bishop dukomera Imana amashi nintwari cyane mu gutanga Imana igumugisha ndagushimiye murakoze gushiraho uyu mwanya nyayoboye amateraniro ya kabiri ngiye kuri telefone ngeze mu rugo sanga hari umuntu wanyandikiye nibwo bwa mbere yaranyandikiye ari muri Amerika kuko nyarebye nimero mbona nizo muri Amerika arambwira ngo yabonye dufite igiterane cy'abayumbe ngo none ndebe kuri telefone yanjye hari amafaranga yohereje yashizemo ibihumbi 130 ndasaba kugira ngo mbibashikirize nawe avyumve kuko simuzi sinzi nawe yakuye nimero yanje kugira ngo ayo mafaranga yumve ko yageze mu kiyumbi hanyuma ndatanga ibihumbi 50 ariko ndabiheza umukobwa wa Evangeliste Bizimana natambuke nawe yafata niba dahari papa we arahari ndayamuha murakoze yeme dukomera Imana arakoze cyane mama Bishop arakoze cyane rwose mu kintu cyo gutanga aba mu bambere hafa abari tayari twagiye sinshaka ko dutinda apostle Imana igumugisha nahave hasigira avuge neza ubatse umuhanda natwe turatanga ibihumbi 100 murakoze cyane aha twagiye Bwana sifiwe amen ejo bazarebe diyama ku ruhande rwa alarme abaye ibihumbi 60 amen arakoze cyane ngiyo microphone Yesu ashimwe cyane amen hari abavandimwe bacu baturutse Kamembe